Timor Agronova celebra acordo de cooperação com a empresa indonésia PT Inti Singgari Formulari e a indústria energia renovável. Timor Agronova SA assina acordo de cooperação com a empresa indonésia Inti Sinagri Formula para desenvolver indústria energia renovável nebe usa material-prima mai husi harekain. Acordo tem o objetivo a reforçar segurança ihan no segurança energia renovável e Timor-Leste no promove investimento no parceria estratégica entre empresas rua. Vice-primeiro-ministro Mariano Assanami Sabino afirma governo se for apoio para iniciativa investimento ne wain hiro for benefício direito ba povo. Kami sama-sama mau berterima kasih atas delegasi dari Indonesia dan ini sebuah inovasi terbaru yang sangat baik untuk kita. Karena segala sesuatu yang berurusan dengan rakyat dan memberikan income kepada rakyat, pemerintah selalu 100% ya bersama dengan Menteri Kehakiman di sini yang bertanggung jawab terhadap masalah tanah. Ya, jadi pulau ini kecil, jadi tanah ini harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, ya orang yang punya duit beli tanah semua, jadi susah. Ya, tapi kami berdua hadir di sini untuk mendorong dan mendukung penuh bahwa ini adalah investasi dan sinergi bersama antara pengusaha Timor Leste dan dari Indonesia. Dan kita juga kabar gembiranya bahwa di Indonesia belum ada regulasi untuk dukung. Kalau di sini kita bikin regulasinya itu gampang. Ya. Jadi apalagi regulasi untuk masyarakat, untuk rakyat itu gampang. No evento a empresa Inti Sinergi Formula afirma a cooperação com Timor Agronova SA belehalo Timor-Leste está em centro para transição energia renovável mundial. Inovação idene usa harekain hanesa matéria-prima nebe considera hanesa lixo agrikultura. Dalam konteks hasil uji lab sudah menemukan satu formulasi energi baru terbarukan. Energi yang lahir dari 10 tahun lebih ya riset dan kemudian diuji hasilnya bukan saja dalam konteks laboratorium internal, kemudian hasil lab itu kami minta kepada lembaga minyak dan gas, dan luar biasa kualitas energi kami melebihi dari turbo. Turbo itu spek tertinggi dari Pertamina yang RON-nya 98, kami 98,1. Yang lebih hebatnya lagi Bapak Ibu sekalian, ini bahan bakunya adalah jerami. Jerami yang di Indonesia itu menjadi limbah panen yang kemudian itu harus dibakar. Hanya sebagian kecil menjadi konsumsi pakan ternak dan seterusnya. Kami memiliki 11.350.000 hektar. Nah, sekarang kami ingin masuk ke tahap mass production. Saya kira karena ini adalah solusi energi, solusi transisi energi dunia, maka saya bermimpi Timor Leste adalah negara yang akan mendapat perhatian dunia karena menghasilkan energi murah, berkualitas, dan menjadi solusi karena ramah lingkungan. Saya membayangkan dalam perjalanan bahwa ini ternyata hadiah Natal dari Tuhan dan Tahun Baru untuk Timor Leste. Além de nemos nain ba Timor Agronova HTT investimento ne hanesan alternativa ide ode transforma harekain ode belehetang osang ihanebe selore benefício diak ba Timor Leste. Processo lobby ne clear itu mai beto ikus siramai ne bot nebe selore benefício diak ba Timor. Tambah a possibilidade se ite serviço badinas di Macas ite se que cukupam fos tempo nebe hanesa ite se que cukupamos mina e hanesa presença que mina se barato ite espera que 2026 beli uma ação concreto lançamento coco primeiro mina Bobby Boss né beli ana ia 2026 né. Ni benefício também ni mai hosi biofuel ni mai hosi harekain ni se for também benefício tambahan essa missão Timor Agronova essa anian ami tenta tu buka solução no mos custo ne bema menos tebes pode belera dos custo baia produção a hari Timor e idane hanesa mos dalang ide alternativa de tambah harekain musita bele halo sai osang no bele utiliza
hanesang matéria-prima para a produção biofuel e ao mesmo tempo aumentamos rendimento para o povo, vai hira sai agricultor, kuda natar, la osfang haredet, mas besirnya harekain hutu bele foli e bele ajudamos ita contribuir para ambiente, liliu para iha renewable energy, também ita hal hosi biofuel, ita se reduz emissão e ao mesmo tempo reduzimos custo, também biofuel ni custo nebe makik, bele mos for alternativa mina para o povo Timor-Leste, onde bele sustenta a necessidade do povo nian. Assinatura Acordo de Cooperação entre Timor Agronova SA e PT Inti Sinagri Formula marca passo importante para o desenvolvimento de energia renovável e Timor-Leste usa harekain nessa matéria-prima não promove segurança e energética, investimento na parceria estratégica. Celina Lopes, Adriano Verdial, EGMN.